Yeah, yeah, what do you know? Yeah. Adofo me mama kwa baba tete obi ka tete obi chi dwumadie so. Me din ni afia pepra asona de hyekonkon enemi. Enenso so tete obi ka tete obi chi abedwafo ya tie simonten so. Ekoje amanfo adwenkyere efa amamre ne amane ho. Ene muni machi yenko enkoje. Papa me mo akwa baba tete obi ka tete obi chi dwumadie so. Pacho ye from afia pepra na pacho also Bediide. Family Koduku. Yo, me pacho, e kobe na office. If you get yes. Yo, na me pacho bon tombe. Ejian na makra bo ani di abo. Krama. Yo, me pacho, say kasa kasa kwa ni di ade. Ene mrebe nya ye ka kasa kwa. O kasa kwa ye mra. Upo obi apim na kutia. Onde mechi, na mbiti aka. Pacho edin grabe. You can get asa chichi de, so eniti. Die be fa no sa. Yo, titi obi ka titi obi che abedwafo da wase ene mra wanyama. Nua ba no mo akwa baba titi obi ka titi obi che dwumadie so. Pacho e from afia to pronounce Bediide say from ya mafo. Pacho ufri Cobens ufri say yo na entombe na obo le ba oyoko. Okay. Oyoko makra bo ani di abo. Igel. Pacho igel e ba chi anase akanka se mu a e dey. Pacho edin grabe. Pacho e second. Yo titi obi ka titi obi chere abedwafo da wase ene mra wanyama yi. Mama me ma kwa baba titi obi ka titi obi chere dwumadie so. Me pacho e from afia people na also di ni say. E friend mama ya asem. Mama ya asem. Me pacho ko be na office. Me free Mampong Suta. Mampong Suta. Na pacho enton be na obo. To wa me body na mama ka say ye wo aguna. Na aguna kra makra bo ani dia. Oh mama, sa me ya na no mo yi die me sure say abo no pa. Yo mati. Me pacho bebe na beti ye bu. Me sa be ni mo. Abofra ko nwa machi. Ndaba sipa. Yesa me ni sawo. Nemo eba wabu ebra ben ena ebusa be. Oh, ebra ye busa be ye ebra ma mi dwa banchi na wa so ni tia se banchi die. Wo ena bi nte ye dan ya nwa die be ye wo. Wadaroma me pacho edi kre wetima bodi a chere. Edi carry de say simut. Me pacho titi obi ka titi obi chere abedwafo da wase ene mra wanyama yi.